How are you feeling today, South Africa? I'm very honored to be here to face this great man, Nelson Mandela. I get the opportunity to sing in front of him in London. Jude balde malede kame arsugaje Midiwa me joray lady amen sare doira Midiwa me joray lady amen Allah wata kwa nani otamba den ko hanani min ko ngellambe liya ngellambe li doira nene moji Jengi kode nyari ndo kufoide mine matan ketinodo jodo njewten Jamma jengi kode nyari ndo kufoide angore mine matan for Afrique renda wana bamtare menyonen Senegal tanjaben keral burana Teleto ditama menyon Sarajevo menjange jurnalo libane rangolino ayoni ayoni Debia ya Debia Chubala, fire,